mulle küsimusi. Поэтому Мартин сейчас предлагает вам задавать вопросы, какие у вас есть вопросы по данной методике, какие вопросы у вас вообще возникли к Мартину как к директору Международной массажной академии. Скажите, пожалуйста, эта методика расслабления, растягивания мышц, она присутствует только в травматологии при повреждении мышцы, либо, допустим, при контрактурах, неврологии. Можно использовать или нет? Sain traumajargses rehabilitatsioonis kasutatakse seda meetodit, võiks kasutada näiteks neuroloogias ja muudes. Jah, saab. Да, эту методику можно использовать и в неврологии, и в других областях, если это нужно избавиться, например, от боли в суставах либо мышцах. Aga igasuguste metoodikate ja tehnikate kasutamiseks aluseks on diagnoos. Но прежде всего, началом использования этой методики и любой методики нужно сперва диагноз знать. Какой диагноз? Ja anamnees. И анамнез, который должен обязательно массажист собрать у пациента. Et ma tahaksingi kõigile panna südamele, et ilma diagnoosi ja õige diagnoosi, kinnitatud diagnoosi ja anamneesita ei ole mõtet ühtegi tehnikat proovida. Мартин хочет акцентировать тот факт, что думающий специалист, профессиональный специалист не может приступить к своей профессиональной деятельности, если у него перед ним не стоит какой-либо диагноз, с которым пришел пациент, и без анамнеза, который массажист должен, и массажный терапевт должен обязательно собрать у пациента. Täpselt tulemust ette ennustamata ei soovitaks mitte kellegagi riskida oma autoriteediga. Без этих двух нюансов ни одному специалисту Мартин не посоветует рисковать своим авторитетом. Sellisel juhul saab eksida ainult ühe korra. В таком случае ошибиться может только один раз. Kas on veel küsimusi? Есть ли еще вопросы? Сколько времени должно пройти после травмы? Palju aega peaks minema peale traumat? See oleneb trauma iseloomust. Это зависит от характера самой травмы. Ja kellel on trauma? И у кого эта травма? У спортсмена, либо у человека, не занимающегося спортом, либо у любителей заниматься спортом. Et selliseid eritehnikaid kasutatakse ikkagi eelkõige sportlaste juures, kelle lihas peab säilitama töövõime. Эту технику в чистом виде можно использовать у спортсменов при спортивных травмах, где нужно обязательно сохранить функцию этой мышцы, от которой зависит вообще подвижность мышц суставов. Ja mul on väga hea meel, et Leedus on nii palju tublisi ja kannatlikke massööre. Мартин очень рад, что в Литве столько массажистов, массажных технологов, и у которых такое великолепное терпение. Благодарю вас всех, желаю успеха и хочу с вами снова встретиться. Прошу? Если судорог в мышцу, что делать? Какой совет? Spokojne ja rasne. Mes, kurie susirinko šiandien pasiklausyti specialistų tokių, kokių mums pavyko pakviesti ir jie rado mums laiko. Tikiuosi sužinoti daug labai naujo. Kažkam gal atsidarė duris naujos tam tikras metodikas. Manau, kad tikrai bent jau gavome metų pradžiai geros, tikros informacijos, bus apie daug kam ką pagalvoti. Prašytumėm užpildyti anketas, kas nesate užpildę. Ir
prašytumėm, dabar yra likę kelios minutės, Ramunė vaikšto ir surenka iš visų anketas ir tada padarysime loteriją ir išrinksime 3 šio vakaro, šios dienos laiminguosius ir jie gaus po prizą. Aš taip pat nuo savęs ir nuo viso Ispado kolektyvo labai noriu Jums padėkoti visiems už kantrybę, už tai, kad Jūs patikėjot mumis, kad Jūs atėjot šiandien čia, kad pasiklausėt. Ir anketos mums taip pat yra labai reikalingos dėl to, kad mes kitą kartą galėtumėm tokį renginį padaryti daug geresnį ir jame Jūs išgirstumėte dar daugiau geresnės informacijos. Nes galiu pasakyti tokią paslaptį, dar kol kas nėra paskelbta, bet gegužės mėnesį yra planuojamas veido masažų technologijų forumas. Grinai kosmetologam arba masažistam, kurie taip pat dirba su veidais. Tai bus ne kosmetologija, bet tai bus tik masažai. Be jokių intervencinių, be jokių adatų ir taip toliau. Tai dabar renkame mes anketas, truputėlį trumpuosius. Kokie yra siūlymai? Rūtai? Ar visi sutinkat, kad šios dienos laiminguosius rinktų Rūtą? Taip, vienbalsiai, ne? Tai mes, kadangi neturim labai didelės vazos, mes padarysim, išpilsim visas anketas čia. Rūta dabar išmaišys. Ramunė eina paruoš prizus. Pirmoji laimingoji Valentina Ramluškevičienė iš Vilniaus. Jums prizas šokoladinis masažinis kremas. Dabar Rūta maišo intensyviai ir sekantis mūsų prizas bus aromatinė lempa. Ir kas šitą lempą pas mus gaus? Labai pasisekė Evelinai Brazdžionytei iš Panevėžio. Na ir paskutinis prizas tai yra eterinių aliejų rinkinys, kuris keliaus pas Tamarą Strimaitienę iš Druskininkų. Kviečiame Tamarą. Bet Tamaros, matau, jau nėra. Išėjus jau ar? Ar tikrai jinai jau yra, jeigu jinai yra išvykus, tai trauksim kitą. Na, kaip sako, jeigu jau nėra, tai nėra, ne? Tada eterinio aliejų rinkinys keliauja pas Augustiną Šapalas iš Panevėžio. Panevėžys kažkaip tradiciškai susirenka visus prizus. Tai ką, ir dar pabaigoj norėtumėm taip pat apdovanojom visus mūsų lektorius padėkos dovanėlėme, kad jie taip pat norim ir padėkoti mūsų Rūtai, kuri šiandien turėjo tikrai nelengvą dieną. Buvo šio
forumo moderatorė. Ačiū tau labai, Rūta. Ir aišku, labai dėkoju visiems jums už toleranciją, už kantrybę ir Ispado komandai, už tai, kad vis sugalvoja man įdomių vaidmenų ir man priverčia augti. Ir taip jau didelė dalis augti. Ačiū labai. Ačiū jums visiems ir sėkmės jums jūsų darbe ir asmeninėme gyvenime. Tobulėkit. Iki kitų susitikimų.